Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizokucela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke umusha kulona-ke leli khasi, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke. Likwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe engizoloku ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze singaphuthuli into ewenza njengamanje. Ngabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba-ke olushaqqisayo-ke ngendlela-ke yesimanga elithusayo-ke laphana-ke amaphoyisa alahle phansi abasolwa abayisithupha ababambe imoto imali elawundini ePitoli. Labasolwa bagebenge imoto yemali, kwathi uma kuqhamuka amaphoyisa base bedubula kuqala amaphoyisa abe esevulela izulu lezandla. Abayisithupha baphelele khona lapho, kwathi oyedwa wakwazi ukuthi-ke abaleke laphana-ke bebebamba-ke imoto yemali-ke. Kanti-ke amaphoyisa-ke aseseduze-ke ukuthe labasolwa laba uma bebona-ke imoto-ke amaphoyisa-ke babe-ke sebedubula kuqala-ke, kanti-ke ababuzanga-ke elangeni-ke amaphoyisa-ke maningi-ke ahlomile-ke laphana-ke babe-ke sebeshona-ke kwasala-ke oyedwa okwazile ukuthi yena-ke aphunyuke abaleke laphana-ke. Mina ngicela lapha nama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke besewenza okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthuli zona iy'ndaba-ke ongenza njengamanje uthe ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje.